Shal kisa saka belakino wana masingsa sheleng masisa patimong patimani shakni bumama te butabai romfre shopre khlaijagai butharjaka umorsaktukya boribasa khoroksa mongbini hemamolcho bini bumama te butabaino romfre shopre khlaijagai butharjaknani nangkha abahai koktama khanamani yagulo hastini joto lukurokno khayok jakbaikha umorsaktukya boribasa pornani jora थंगनानि जरा आरो सेबो नगनि बरक बायनो रमफ्रे सप्रे खलाइजागै बुथारै खिबिजाखा फातानि बरक बायसे सिक्रिसक्र खलायै रमफ्रे सप्रे खलायै बुथारजाको हिनमाले ताबुक नगनि बरक बाय सुदुसे योग बायलिया बोरै रक नगनि बरक बाय सुदुसे रमफ्रे सप्रे खलाइजागै बुथारजागै तंबायसु अबहायकिनो हेमा मलसम्ब बिनि बुमामा ते बुताबाय रमफ्रे सप्रे खलाइजागै बुथारजाखा तिनि जुलाइ तालनि चिचुको सालमारि जासालो थै थांजाक हेमा मलसमनि पाराव थांगै मिनि नगनगनि बररगनो चुबाचु याफरिखा 29 कृष्णपुर मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि वाथाराय मलसम लगियो तंगु जनजाति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट उदरकान्त मलसम ते लुकुहामक्राय सामुं थांनाय बाबुजी देबबर्मा आगसक बरक थांगै जे मानतै जे चुक्तै चुबाचु याफरि लायखा खापांनि खाचुक सं रांसागनि दाखोथाय बुकुक सं o tipra haste o tipra sabosoni bisingo patimu buno soleka patiu o thaini patimu gat abo मानव जातिनि patimu klailia जों माल माता अरुं hungo chawi tornai kuye ke pungnai rognosi nukmani buma bosa sinia saka baka देहार mang मानव नै याखेबा बरक मुनिसुनि सम्पूर्ण वानसुक मंगाय माल मातानि अब हायकेना पार्टी मं पार्टी थांगा अ थायो कटारमा थानाय सालग्रिया सिगांनो दगबाय थाना जों याफानि गनो सदरना थांया बिनि कपाल बक्तिबो सानै तुबै ईश्वर बाय बुनि हे सैजागलियाबो पार्टी माने सुरना बुनि सलिया मा फाकरि खरक निसेराय बताबाय हानक जोंनि नकिसना हादि अ नगन मानो मा करि फाकरि मा बुदला मा फा बुदला फा हनै अ नगन खरक बना जामानि ब्र याबा नखुं खावै काकद्रप अ जे माल मातानि गियान मामा 9 बছর बुबायनो जुगनो बिनि मकलो बबा हायके नुखा साइनिया रम फ्रेवै अरनो बुथारलायमानि पार्टीमों आसाइखायना बुफा थैया या गलो 9 बছর का माने बया गलो मा थैया बसै करै के करै अतिगिना अर खरक बना जामानि ब्र पियाबा पाइथागो अ नुखुं खरक बमलिनाय ममानो रम फ्रे बुथारमानि अबनो खा खामजागलायै कृष्णपुर मण्डलनि बखाखै खरक ताम खरक बोरै फालिजाक बरने खुक्ति ताम कमेन्ट दं जों खोनालायनो अब हाय मांप्लेरंगो जों थुमना मुसुंया अब बसंग दफावो खातिया नुकमाया खोनामाया हायखनो बसकांगो अब हाय अबसंग तापादिथुन अब हाय रक थाकथुन निनोसों अ मांप्लेना आवना थांगो फुवाइनानि बारिनानि बागै जों मांप्लेनो तिसामबानिया बुनिसा पाइथाक सकरा गेर तुइ हिमा हाय आंतिनि फाइ सकाइका अरबो गोबां मा चेनेल चिनि चेनेल रगो बसं नुगलाइका याबा अरने पार्टी मुं आबो एमन के पार्टी थाका कुनु कमेन्ट करै हायसि खाखामो काहानि बागै जों जे व्यक्ति फाइने रबाय पगे सलायनो मानजितो खाखाममानि बा mo gurukna kaisangka hema mosom brutally rape thai butharjak mani asol bini butatai bini mama cinta mani mosom bai abo belai jeng khakamka ochrai khairo ma singsa ge butharjak mani bini buang bupa berai
buta songbo station korai ani bagai omahai gotona je tini समाज दंमानि tini বিশেষ kai sini mosum sampodayo tini mosum okra ro phaika abono delegation ri phaika onek jaga tai বিভিন্ন political party ro phaika o gotona no onek ninda janoka ani bagai chengbutini phaimani abo je thai thangnai borok to hema mosum to jeng reset kaphano komano tai narok malia thai thangnai borok thai thangka kintu kathang buta song konai de katham tongko tai masa kai gelo tai masa kai yang samri kajak tai kai kai pada naro tongo jeng knawo jeng tini kathai ni bagai tai kichu khaimanlia o kathai ni pola santiong thang tai jeng kai nayo omhai kaisa ain tongo bharat borsho o juvenile protection act nei abo omhai child protection act ni ain anusare bono je culprit intamri mosom no kerak ni bisingo tai bu kerak majara riwe sorkar ba proseson bono action nanen bagai jeng koyo jate ভবিষ্যতে umtai yong yate tini mosom phanongkha deborma phanongkha jomatia rupani phanong bibinno sampradaya phanongkha omhai jate bhobishot ong yate juvenile act abono impose khaye bono sasti bisingo sasti kerak tai phasi phano rinani jengkai abo nayo bhai male abo tini kungthai barani onek समाज omhai thangnai image nosto khaika egi o chrai bumabu phakarei tongnan janan korei भोको माइसे करे मा अबनो ब्रुटली रेप खायै जे बुथारमानि जों अनेक बनो निंदा खायो सेलेङ अमहाय तंमों जों जीवन बखायखौ अबनो फार्स्ट खामानि ताइ जों तिनि o hau kathang tongsa omhai tai khana muchukliya tabu ono khungmo phaimani obol sabo bini bobo hai halorok lai oje thini bai tabu tongmani khai buta masa tong koro mane father ni anarok samangkai tongo bobo station kore buta nim sing khnau nungle bobo hai comment khana musung ya khaba bobo hai sana musung o hai je citra party mano belekan hambai media takuno chongchang ta khatoni nauni ha social media torop kon ha muasanga main kai hongno ha kai somasa ngolsom somas kan ha prothom ar hoino changa je ai nai om hi khomol kon ai nai om kon ha chintam ni molsom kon ha sasti lok chang setin ha chara tripura rajyo je molsom somas ai om kon ha he molsom somas kon je sasti om kon ha sasti pek chang setin ha kai ma chara tripura molsom om ya har cho chang plus makwang nin ha auni prothom ar hoino changa kai maki hoi ha social media sung kon ha kai mu ta sinin minua kai hongo o sang thea atokhom himohi dikmak sem ar suga i ai nai om ba somas ke nai om himoha achunga sasti pek chang se jel kon reng chang launin hi somas ai om kon ha achunga sasti perang je somas kan uluno chang lai plus je leader o chang lai ha himoha en chang se hi dunik thum ka kwang ai jot kan ha moto signin mo kwang larmuma mo luk chi sai om plus mo kwang nin om chang mar setin ha rigang archo kircho ar suga ajingan nora khonai mar khana borong bonang sone khukti khabani khajuk song obo hai party mungtai pata party thun tipasar ni bisingo je borokni molsom to pharogo kabangma society kabangma educated borokni kusuk society nini borokni je kusuk beremo achu khamlai man tongrok jotono kha khamlajak yakhaba jotono selengkha o party mungno bwskango obo hai ta party thun obo hai borokni khukti kokosar kha piaba obo belai wansuk thai tongoro o cherai tini je thui thangnai ma pha kurino buptike toninani bwskango bobo hai borok ni nogo bohrok khorok bolnani obono wansuki pheikai o hawo manav jati ni bisingo kebo botano asawi
mano asawoi piano asawoi bufai no asawoi ke boni no horo ke bo khorok bonani bere lenani halo kaham nak lenani obo hai bokha baili mani kokhai klayo obo ani bagai joto borok to obo haya haifana masa musu nini rungkhungo pesi bai gundak chawoi tornai rok malmatani bisingo obo hai wansukmung o je mama chintamani molsom culprit molsom sompradina khoboi samaniya piaba bono ang molsom himbo sainiya samani ko ya just culprit শুধু কালপ্রিট চিব হাইছি যে ব্যক্তি সামুং সিদ্রাকে বনো সম্প্রদায় হিসাবে আং খানা সিগিয়া ব হংকাই চিন্তামণি কালপ্রিট চিন্তামণি রেফিস অ রাইডাতি নেবনো আং নাসিগো সরকার ব অবন্তই নাসিগই याखाय बा अ हास्तेनि अ हायुं हाक सरि भारत हाक्तनि जे केरं तमनि कराक निसके कराक राखगै बनो लाकमा कटक शरीरनि लाकमा रहनानि जात अबो हाय तमुं माग्रा दिखाय अ हास्तेनि बरदक याखाय बा अ थैनाय जेरायनि बिनि फलाबो शान्ति मानना खाकचामा मानना याखाय बा अ हास्तेनि जत दफारनि सोसाइटि रनि बिसिंगबो अबनो खाकचांलायने नै वानसगो मानजैतोनि सांग्रिचना हाबानो Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanvantri Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantri Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs. Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies, Paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantri Multi-Speciality Hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.